Poštovani državljani Bosne i Hercegovine, vi koji živite u Americi, u toku je registracija birača za ovogodišnje opće izbore. Svi se imate pravo prijaviti za glasanje, bez obzira na to koje dokumente imate. Sama činjenica da ste naši državljani daje vam to pravo. Registracija se vrši putem web portala e-izbori, kojim pristupate na stranici Centralne izborne komisije izbori.ba. Kada pristupite ovom portalu, sistem će vas voditi kroz cijeli proces registracije, korak po korak. Ako u obrascu za prijavu izaberete opciju privremeni boravak, potrebno je da kao dokaz identiteta priložite važeći dokument Bosne i Hercegovine, dakle ili ličnu kartu, ili vozačku dozvolu, ili pasoš, te američku vozačku dozvolu kojom dokazujete vašu trenutnu adresu. Ako nemate ni jedan BiH dokument, možete se registrirati sa validnim američkim dokumentom, uvjerenjem o državljanstvu Bosne i Hercegovine i izjavom da ste u BiH imali prebivalište 1991. Samo što u tom slučaju na obrascu birate status izbjeglo lice. Rok za registraciju ističe 19. jula, ali nemojte čekati. Učinite to što prije, kako biste imali vremena otkloniti eventualne nedostatke u prijavi, na koje će vam, ako nedostataka bude, ukazati nadležni iz Centralne izborne komisije. Za sva pitanja i tehničku pomoć obratite se koordinatorima vama najbliže BiH zajednice, koji su odlučili staviti vam se na raspolaganje, a čija imena i kontakt informacije upravo gledate. U svoje i vaše ime zahvaljujem se ovim vrijednim ljudima. Dragi zemljaci, u ovom času najvažnija i najkrupnija stvar koju možete učiniti za našu zemlju jeste da se prijavite za izbore. Posebno vi koji ste protjerani iz vaših prijeratnih domova. Na taj ćete način pomoći patriotskim snagama da odbrane i sačuvaju našu domovinu, kao državu u kojoj će svaki njen građanin imati jednaka prava na cijeloj njenoj teritoriji, od Drine do Une, od Save do mora. Svako vam dobro želim i neka nam vječno živi naša domovina, stabilna, sigurna i napredna evropska Bosna i Hercegovina.